uyu munsi ibintu biri guhindura isura muri Middle East, intambara iri hagati ya Iran na Israel na Amerika. Ubu Amerika imaze gutangaza intambara byeruye gutera Iran, ikayitera mu nguni zose iturutse ahantu hose, abe mu bihugu biri muri Middle East bituranye na Iran, kandi ikaba izayitera hagati n'ibihugu byifatanyije na Iran, n'iriya mitwe iyobowe na Iran. Benshi muzagenda mwumva ko Iran igenda itera inkunga imitwe irwanya Israel ndetse ikabangamira n'inyungu za Amerika muri Middle East. Mbega kugira ubyumve, Iran ni umupolisi wo muri Middle East, nicyo gihugu gifite agatuza gakomeye byombi na Israel, kandi nta bihanga bibiri mu nkono imwe. Murabizi yuko Israel na Iran ubundi kuva kera guhera 1975 ubundi nubwo Israel yatangiye kuba yagenda irebana y'ingwe na Iran. Nibuka yuko mbere yuko Iran iyoborwa na Revolution Guard, ubundi yari igihugu cy'abakristu kitagendera no ku mahame ya Kisilamu. Ahanini muri icyo gihe ubundi yari ibanye neza na Israel. Ese byatangiye gute? Mbere yuko twinjire uko byatangiye ubundi uru rugamba n'imyiryane yabanje hagati ya Israel na Iran, tugiye kubabwira amakuru y'intambara Amerika yamaze gutangaza uburyo igiye gutera Iran, nibyo Iran yagiye muri Qatar igiye gusaba miliyari 12 z'amadolari kugira babashe kuba banegosya bajye ku meza imwe na Qatar, barekeraho n'urugamba rwo kugenda batera Qatar bayangiriza imwe mu mishinga n'ubundi yinjiriza igihugu cya Qatar. Mu ijoro ryakeye mwabonye ko Donald Trump yatangaje ko agiye gusubira mu cyumba cy'inama gifatirwamo ibyemezo, bakareba n'izihe ngingo bagomba kongeramo ku bijyanye n'iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati, iri hagati ya Iran na Amerika na Israel. Donald Trump na sekretari w'intambara Peter ubundi batangaje iki kuri iyi ntambara, aho bavuga yuko iyi mishinga cyangwa se amasezerano bagiye kugirana na Iran n'ibyanga bagomba gutera Iran byeruye nta kabuza. Aho bivugwa yuko mu binyamakuru bimwe na bimwe nka CNN ko Amerika ubundi iri gutegura intambara yeruye, ariko Iran ikaba yicaye itazi ni iki kijya mbere. Iran muri iki cyumweru nayo yagiye muri Qatar igiye gusaba miliyari 12 z'idolari kugira irebe ko intambara yahagarara iri hagati ya Amerika na Israel na Iran. Ubundi ese kubera iki Iran ubundi yitewe na Amerika na Israel ubundi itakitera ibihugu ubundi bituranye by'Abarabu bigenzi bye, ariko ntitere Israel na Amerika? Impamvu ya mbere nuko Qatar n'ibindi bihugu byose bya Bahrain, za Dubai, bira bihugu byose by'Abarabu, impamvu Iran ari byo bihugu itera nuko ari byo bihugu ubundi busanga birimo ibigo bya gisirikare bya Amerika, ari nabyo Amerika yifashisha n'ubundi ijya gutera muri Iran. Iran yo ikavuga yuko izajya yihorera kuri ibyo bihugu byahaye ikibuga Amerika iteguriramo intambara, akaba ari nabyo bizajya bigerwaho n'ingaruka y'intambara Amerika iba yateje mu bihugu byabo. So ni ukuvuga ngo ubundi uyu sekretari w'intambara Peter State muri Amerika yatangaje ko Amerika ifite stoke nini cyane, iri gukora amasansu, igakora missile zo kurasa kure, igakora amadrone. Yatangaje ko ifite kuri stoke nini cyane, batangaza ko bashobora kuba barasa ku gihugu icyo ari cyo cyose ahari hose ku isi, ikabikora mu gihe gitoya. Murabizi abantu bakomeje kugenda bagaruka ku bijyanye na stoke ya Amerika ishobora kuba yarakendereye cyane, ikaba yarakendereye itanga ibisansu iyaherezaga Israel, ikabikoresha ubundi Israel idestroyinga cyangwa se yangiza ibihugu bituranye byo mu Barabu. Abandi bakaba bagarutse bavuga yuko Amerika kugira bibe byayitwara igihe kinini ikora ibisansu biri kuyihenda cyane, ahubwo ishobora kuba yakifashisha n'ibindi bihugu by'inshuti zabyo nk'Ubufaransa n'Ubwongereza, Ubudage,
kuko Amerika bundi bivugwa yuko abasesenguzi ibijyanye n'ibisansi ikora, ingano y'ibisansi ikora n'ibyitera ubundi ni ibintu byagiye bisiga cyane. Yo ishobora kuba yakora ibisansi bikeya ariko yajya mu rugamba ikarwanana umujinya mwinshi, bya bisasi ikabikoresha mu gihe gitoya, aho stoke yayo ishobora kuba iri gukendera. Abo ni abasesenguzi babivugaga. Gusa icyo Amerika ishobora kuba yavuze kuri uru rugamba nuko ishobora kuba yatera Irani byeruye, nta muntu uyihagaritse, nta n'uyivugijeho induru, aba ari igihugu kinini cyangwa se ari igihugu gitoya, kuko murabizi yuko Amerika akenshi igiye gutera ibindi bihugu uzabona Ubushinwa buyibuza mu bintu bya diplomasi, Burusiya bukaza bwitambika mu mishinga nk'iyo ngiyo yo kurwana. Ni ibintu byinshi uzabona Amerika ijyamo, ariko nayo iba ifite ubwoba. Ntabwo ari ukuvuga ngo nicyo gihugu cyemerewe gukora ibyo gishaka kuri iyi si, no, ahubwo Amerika yo imera nk'aho iri kwiregura ku bindi bihugu. Buri akenshi muzagenda munabona ibihugu byinshi bigenda biceceka igihe Amerika yavuze. Reka twigarukire mu ijoro ryashize Donald Trump ubwo yari ari mu cyumba gifatirwamo ibyemezo, mu byo yavugaga ko mu byo Iran yabasabye bagiye gufata icyemezo cya nyuma. Twumvaga ko bizaba byarangiye kuri uyu munsi n'aya masaha tugezeho. Gusa umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cya Iran yavuze ko muri aka kanya amaze gutangaza ngo Amerika nta kintu na kimwe nta kintu na kimwe baremeza mu bintu Amerika baganiriye, ahubwo Amerika iri kugenda isubira inyuma igatangaza mu byo batavuganye cyangwa mu masezerano badashaka. Ni ukuvuga ngo Amerika ubundi igiye mu biganiro na Iran hari imirongo baba bagomba kuganiraho, ugasanga Amerika igiye gutangaza mu byo baganiriye. Ahenshi Amerika igaragara nk'igihugu cy'inyantege nke kuvuga ibintu baganiriye mu masezerano. Akenshi ari igihe ibyo bihugu n'ubundi baba bari bihuza muri ayo masezerano byo ntabwo biba byemerewe. Naho ku byerekeranye no kuba Amerika ivuga ngo tugomba kuganira kuba twakikuraho kuri uranium zakungahajwe, kuko Iran murabizi ko ifite uranium nyinshi cyane, ariko bivugwa ko ari uranium nyinshi ishobora kuba yakora igisansu kirimbuzi. Amerika rero ikaba ishaka ko bayihereza iyo uranium kugira nayo ihagarike urugamba kuri Iran, igahagarika n'ibindi bikorwa byo gukora ibisansu bya kirimbuzi. Ibyo byose Iran ikaba ivuga ko urwo rwego ubundi batararugeraho, urwego rwo kuba baganira na Amerika kuri ibyo bintu byo kuba bahagarika ibyo bisansu bya kirimbuzi. Icyo tubanza kumvikana ubundi Amerika ikivuga ni ukuvuga ngo Iran ntabwo yemerewe kuba yatunga ibisansu bya kirimbuzi, ntabwo yemerewe kubikora. Mbega muri make ni ukuyikumira ku bintu bijyanye n'ibya gisirikare n'imbaraga za nukiliyeri za gisirikare. Iran yo ikomeza ivuga ngo ubundi kugira tubareke, tugomba kujya gucukura uranium yasigaye hari abarashe hari mu mukungugu wa nukiliyeri. Ibyo byose Iran iri kuvuga ngo ubijyanye n'intwaro za kirimbuzi mwe muretse kubizana mu biganiro. Ati stage y'ibyo bintu ntabwo turayigeraho, ati turacyari ku ntambwe y'ukuntu twareba ukuntu twahagarika tugasinya tugahagarika intambara iri hagati y'ibihugu byombi. Ibijyanye rero no kuvuga ngo intwaro za kirimbuzi, uranium, umukungugu wa nukiliyeri, ati ibyo byo tuzagira indi stage yo kubiganiraho. Ibyo nibyo Iran ubundi iri kugenda ivuga muri aka kanya. Iran ikomeza ubundi ivuga ngo mu bintu byose yumvikanyeho na Amerika, ubundi ibintu biri mu masezerano byose hafi ya byose irabyemera, ariko yo icyo yanga ni uko bayibwira ngo nihagarike gukora ibisansu bya kirimbuzi, nihagarike gushaka ubutare bukora ibisansu bya kirimbuzi. Ari n'umukungugu wa nukiliyeri ubundi Amerika yashakaga gucukura muri Iran. Ahanini Iran ikabona ko Amerika iri kwitwaza imbaraga kugira yitwaze imbaraga ifite n'ubundi ize iyambure bimwe mu mitungo ifite. Akenshi
n'ibindi bihugu ugasanga bigenda bishinja Amerika kwitwaza imbaraga igenda ihohotera ibi bihugu. Irani nabwo ikomeza ivuga ngo mu mitungo yose yafatiriwe ya Irani, abe iy'abayobozi, y'abanyabizinesi n'ubundi b'abanya-Irani, abaturage b'abanya-Irani iri hanze y'igihugu iba yarafatiriwe na Amerika n'ibindi bihugu by'inshuti za Amerika, Irani ivuga ko iyo mitungo Amerika igomba kuyisubiza kandi ikayisubiza yayivunjemo amafaranga nyine iyo mitungo yose Amerika iba yarafatiriye. Sasa hano niho umuntu atangira kwibariza ngo intambara ubundi ninde wayitsinze? Amerika itubwira ko yakubise Irani, yahinduye ibintu byose, yishe abayobozi ba Irani, igisirikare yahinduye ibiki byose, Irani bimeze nk'aho ibinginga, ariko iyo ugiye kureba iyo bageze ku meza y'ibiganiro Irani bimeze nk'aho iri gushyiraho kondisiyo, yasuzuguye Amerika, nta kintu Amerika iri kuvuga. Ubundi Amerika ubundi mu bihugu byose uzabona barwanye, Amerika igiye mu masezerano n'ibyo bihugu akenshi uzakunda kubona Amerika ari imeze nk'aho itegeka ibikorwa n'ibidakorwa n'imirongo ngenderwaho y'ibyo Amerika yifuza kandi ishaka. Ati twebwe kugira dusenyanye amasezerano na Amerika ibanza ikarekura imitungo yacu bafatiriye bakayitwoherereza mu mafaranga. Amerika nyine iyo ni Irani yabitegetse ngo babaherereze imitungo yabo muri cash. Ubwo no gufata imitungo yabo yafatiriwe yose bakayivunjamo amafaranga bakaboherereza kashi zijyanye na ya mitungo n'ubundi ifatiwe na Amerika. Ati ibikorwa byacu mwasenye igihe mwembi na Isiraheli, ubwo yabwiraga Amerika Irani, ati imitungo yacu mwembi na Isiraheli mwasenye, ibitero byose, ibisansu mwagiye mutera, ati imitungo yacu ihagaze akayabo ka miliyari 300 z'amadolari. Ubwo Irani nayo ikabivuga ko ayo mafaranga agomba kuyisubizwa kuri ibyo bikorwa byose biba byarangijwe na Amerika. Kwa kundi Amerika ifata ikohereza amadrone, ikohereza ibisansu, ikohereza amamizayiri menshi cyane, ugasanga hari ibikorwa bimwe na bimwe biri kugenda bisenyukira mu gihugu, kandi ibyo bikorwa n'ubundi ari byo biba bitunze abaturage b'abanya-Irani. Ndetse bakomeza bavuga ngo twebwe icyo dushaka ni impozamarira y'ibintu mwaragiye muteza by'intambara, ibikorwa remezo mwaragiye mwangiza. Mbega muri make nayo Irani murumva ko yashyizeho kondisiyo. Ikindi Irani ikomeza ivuga ngo ibintu byose bijyanye na peteroli, ubucuruzi bwa peteroli iva muri Irani, ibyo bintu byose bigombe bivanirweho ibihano. Ibyo nibyo Irani iri gutegeka Amerika. Bari barayifatiye ibihano byo gucururiza hirya no hino, icuruza peteroli, ikaba yemerewe gucuruzanya n'ibihugu ishaka. Akenshi uzagenda unabona aho Amerika igenda yanga ko ibihugu bimwe na bimwe bigenda bicukurwamo peteroli, uzasanga ko peteroli ijya mu bihugu by'abanzi na Amerika. Aho navuga ngo nko muri Venezuela mbere yuko bafata Maduro, murabyibuka, ubundi icyo Donald Trump cyangwa se systeme ya Amerika ikunda kwirwaza igiye gutera ibindi bihugu cyangwa igiye kuba yahemukira nk'umuyobozi uyoboye nk'icyo gihugu, uzabona kenshi bamushinja ibyaha bitandukanye n'intego zabo. Mwibuka ko intambara ubundi yari ijya gutangira mbere na Irani ho gatoya, Amerika yabanje kuzanyaho no bita Maduro, ni perezida wa Venezuela, aho Maduro bamushinjaga kuba ajyana ibiyobyabwenge muri Amerika, ariko by'umwihariko twese twarabyiboneye, ntabwo yari urugamba rw'ibiyobyabwenge ahubwo yari urugamba rwa peteroli, ari narwo ubu ngubu ruri muri Middle East. Byatangiye bivugwa yuko ari urugamba rw'ibisansu kirimbuzi Irani yibitseho, ariko nyuma naho twaje kubona ko ari urugamba rwa peteroli. Mwibutse ko Maduro mbere yuko bamufata cyangwa se igihugu cyiwe n'ubundi giterwa na Amerika bakavanamo perezida w'igihugu cya Venezuela Maduro, ubundi Maduro yari yasinyanye deal n'Uburusiya kuzajya bacuruzaho peteroli. Amerika iravuga nukomeza gukorana n'Uburusiya mubacuruzaho peteroli, tuzabarasira ibigega bikora bitunganya peteroli, kandi ikindi ntabwo muzigera mucuruza
peteroli ku Bushinwa cyangwa se Uburusiya. Ni ukuvuga ngo Irani ntabwo ari igihugu gihagaze neza mu bijyanye n'ubukungu, mu bya gisirikare. Irani yakoze ibishoboka byose yirwanaho, ahubwo Irani kuba igihagaze na n'ubu ntabwo ari ukuba ari imbaraga zikomeye. Irani imeze nabi abe mu gihugu no ku ruhando mpuzamahanga, ariko bagakomeza kwihagararaho. Irani bivugwa ko ari ibiribwa bikenerwa n'abaturage bo muri Irani, ariko ugasanga nk'ibyo biribwa hazamutseho igiciro kiri hejuru cyane. Ibintu biri kugenda bigorana mu gihugu, umuturage waho kumurya biri kumugora. Ugasanga nk'icyo giciro cy'icyo kiribwa gikenewe muri Irani cyazamutseho nka 200% y'ibyo biciro. Murumva ko ibikungu mbega mu bijyanye n'ibiribwa, mu bijyanye n'ibyo abaturage bakenera buri munsi, ibiciro byarazamutse, ubuzima buragoye. Ariko Irani yo yakomeje kubihagarara, yanze gupfukamira Amerika. Ikindi Irani ifite nk'ikibazo ni ibiribwa bitari kugera imbere mu gihugu. Ubundi uba usanga ari ibiribwa bituruka hanze y'igihugu. Urumva n'ibibazo mu bijyanye n'ubukungu, mbega kubaho muri Irani biragoye. Wenda niwumva ngo kuba Irani yihagazeho muri ubu buryo, ugasanga nayo iri gushyiraho kondisiyo, ntiri kwemera ibyo Amerika iri kuyibwira. Si uko Irani nayo yashegeshwe n'intambara, ahubwo Irani ni uko yo yihagazeho ikanga kuba yapfukamira Amerika, ikanga nyine gupfukama kugira nayo yerekane ko ari igihugu cy'igihangange. N'ubundi ntacyo kiramira. Abayobozi bashyize hasi, ibikorwa bimwe na bimwe bya gisirikare byagiye hasi, ibikorwa bimwe na bimwe n'ubundi usanga ari imishinga yinjiriza igihugu, Amerika yashyize hasi byombi na Isiraheli. Ahanini uri kureba ko Isiraheli imeze nk'aho yivanye muri uru rugamba rwa Irani, ariko tugiye kureba mu bigaragazwa n'ijisho, Irani ishobora kuba ari wa mwana n'ubundi utajya ukubitwa nga yemere, ahubwo uko byagenda byose wamukubitira kumwica, arakwihambaho murwane, ananirwe nawe wananiwe. Ntabwo ari bupfe kwemera ngo akure kugende nawe mureke ugende. Mu gihugu cya Katari, Irani yagiye mu gihugu cya Katari, aho yari yagiye kuganira n'iki gihugu cya Katari ko kugira ngo Irani isabe ko ihita ihabwa miliyari 12 z'idolari, niyo ayo mafaranga sasa bakayabaha nta kondisiyo hariho. Ni ukuvuga ngo amafaranga bagomba guhabwa ari ukuntu bashobora kuba bababwira ngo turayabaha, ariko aya mafaranga tubahaye azagenda asanura ibikorwa byangijwe. Aya mafaranga tubahaye ntabwo yemerewe kujya mu bya gisirikare. Ugasanga ni kondisiyo n'ubundi Amerika iba yagiye yishyiriraho. Aya masezerano tuzayasinya rwose nta kibazo yo guhagarika intambara. Ari ukuntu mwagiye muturasa, ari ukuntu Amerika yagiye ikoresha ibirindiro bya Katari, Amerika igenda iturasaho. Mbega muri makeya kugira duhagarike ibi byose turimo, muraduha miliyari 12 z'idolari kugira n'ubundi tubashe kuba twakumvikana ukuntu tutazongera kubarasaho. Ubundi muri ibi bihugu byose byo muri Middle East havuyemo Irani aba ari inshuti na Amerika. N'ubundi usanga Amerika imeze nkaho ibiyoboye ibikoreramo, ugasanga n'ubundi ibikoreramo cyangwa ikabikoresha ijya gutera Irani. Ariko Qatar bivugwa ko nta kintu na kimwe yigeze ibemerera, ariko Qatar yo ikaba yariyemereye yuko igomba gutanga miliyari 6 z'amadolari, akaba arizo bahereza iki gihugu cya Irani muri 12 baje basaba. Qatar yaje ivuga ngo turaza kubaha miliyari 6 z'idolari, kandi muri ayo mafaranga turi bubahe ati ni amafaranga mugomba cyangwa se turi buze kuba twafungira mu gihugu cyacu. Aya mafaranga n'ubundi akaba yakora imishinga, n'ubundi iyo mishinga ikaba ikiri mu gihugu cya Qatar, akaba ari ya mafaranga atasohoka ajye kuba yagira imishinga yakora mu gihugu cya Irani, ahubwo agakomeza agakora imishinga mu gihugu cya Qatar, mu gihugu cy'iwacu gusa
cya Qatar nyine. Mbega Qatar ni nko kuvuga ngo tubemereye miliyari 6 z'idolari, ariko muri izo miliyari 6 z'idolari muzazikoresha muhaha by'iwacu mu gihugu gusa. Nko kuba umuntu afite iduka akakubwira ngo miliyoni 2, ariko muri izo miliyoni 2 nguhaye n'ubundi ntabwo zizasohoka muri iri duka ryanjye, ahubwo ibintu byose uzajya ukenera kuri ya mafaranga naguhaye uzajya ujyana ibintu, ariko amafaranga asigari. niyo tekinike Qatar nayo yaje kuba yakoresha ibwira Qatar ibwira Iran ati muri izi miliyari 6 twemereye Iran, aya mafaranga ntabwo azigera asohoka igihugu, reka Qatar yatsembye irahakana ayo mafaranga. Impamvu Qatar yari bigenje gute? Qatar yari imeze nk'aho iziritse Iran kugira ayo miliyari ageze kuri miliyari 6 bangaga kuziha Iran, kuko Iran barabizi ko ushobora kuba n'ubundi yajya kuyakoresha mu bindi bikorwa byayo bya gisirikare, ikajya gutera inkunga ya mitwe n'ubundi busanga irwanya Amerika na Isiraheli, ugasanga ya mitwe n'ubundi iyifashishije ijya kurwanya bya bihugu n'ubundi bikiri mu ntambara imwe na Iran. Ariko ugasanga ya mafaranga n'ubundi bayashyizeho kondisiyo, bakaba bumva uko ayo mafaranga ataba agomba kujya guhemba imishahara y'abakozi ba leta, cyangwa se akajya kugura n'ibindi bikoresho bya gisirikare n'ubundi ushobora gusanga biri kwifashishwa mu ntambara. Ariko ubundi ukabona ko Iran n'ubundi ayo mafaranga ubundi iri kuyashaka kugira ijye kuzahura ubukungu, kongera byinshi mu ntambara, ikongera ikiyubaka mu rugamba. Ubundi Iran niko ikora. Iran ibintu byayo ubundi ubusanga bishingiye ku ntambara, aho uzasanga Iran iterwa n'ibihugu nayo ikasubira inyuma ikongera ikajya gutera ibihugu bya cya gihugu cya giteye cy'inshuti, ariko nyuma yaho bagera mu bintu by'amasezerano. Ubundi intambara zose kuri iyi si zirangizwa n'amasezerano, kandi iyo haje amasezerano n'ubundi hari amafaranga bagenda basinyira. Ayo mafaranga n'ubundi Iran isubira inyuma ikajya kuyiyubukamo mu bijyanye bya gisirikare. Murabizi ko blockade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabangamye cyane. Iran ntabwo iri gucuruza amavuta yayo neza, gusa nubwo ifite indi nzira igenda inyuzamo, ntabwo ubuzima bumeze neza nk'uko byari bumeze mbere. Ibyo nibyo byonyine muri Qatar bemereye Iran. Turacyategereje muri aka kanya tuze kureba, gusa abari biteze ko amakuru y'ejo Iran yari yatangaje ko ubundi mu bintu byose baganiriye na Amerika ibigomba kubihagarika, ariko Amerika ikagira amwe mu masezerano ireka mu bijyanye n'intambara, guhagarika intambara mu bijyanye n'ibisansu bya kirimbuzi. Mbega nizo kondisiyo Iran yari yashyizeho. Mbega mu bintu byose bari babyemeranyijeho, niho Iran yaje kuba yagaragaza ko Trump byatangaje ko abitangaje igihe kitaragera, bigaragara ko Iran nta kiyirukansa. Amerika ikavuga ko aya masezerano nitunanirwa kumvikana na Iran turaza kongera turase kuri Iran ku buryo bukomeye, kandi turakubita ahababaza, kandi dufite na stoke y'ibikoresho by'intambara kandi ihagije. Iran nayo ikagaruka ivuga ngo twiteguye gusubira mu rugamba mu gihe namwe mwananiwe kumva mu byo twavuganye muri aya masezerano. Rwose urugamba rwo tuzarurwana hanini. Ukagenda ubona ko Iran yanze kuba yapfukama se cyangwa yumva ibyo Amerika iri kuyitegeka. Yo ikavuga ngo ibintu dushyize imbere ni igihugu cyacu n'ibitugenga mu gihugu cyacu, nta n'ikindi gihugu kidukoreramo. Ayo ni amasezerano ubundi twumvaga ko Amerika nibaza batinze kwa kabiri, n'ubundi muri iki cyumweru twagendaga dusoza, twagendaga muri weekend, Amerika ubundi ivuga ko ibi bintu bishobora kuba byarangiye, ariko uko bisa kose ni ibintu biri kugenda birambirana, ubona ko biri kugenda bigorana. Turaje tugaruke mu kanya tubabwire uburyo Iran iri gusinyanya
amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa n'Uburusiya, ubundi hari abasirikare cyangwa se ibikoresho bya gisirikare n'ubundi biri modo mu bisansu bigezweho bigiye kuva mu Bushinwa, muri Russia, mu Burusiya. Ibyo bihugu byose bikaba byemeye kuba byatera Irani inkunga mu gihe Amerika iteye iki gihugu cya Irani byeruye. Ni ukuvuga ngo igihugu iyo giteye ikindi, ubundi ntabwo ari kwa kundi bohereza drone, bohereza ibitwaro byinshi, igihugu kimwe kikinjira mu kindi byeruye, umusirikare ku musirikare, indege ku ndege, mbega ugasanga ni urugamba rweruye rutari urwo kunyura hirya no hino nta byiki. Bakerura bakinjira, Irani igatera Amerika, Amerika nayo igatera Irani mu buryo bweruye. Ariko ahanini uzasanga urugamba ruri kubera muri Middle East, ahanini uzasanga ari Isiraheli irirwanirira Amerika, kuko Isiraheli yo urugamba rwayo akenshi ubusanga rutashingiye ku basirikare, ubusanga ari rwa rugamba n'ubundi rushingiye ku ndege, amadroni, ibisansu, rwa rugamba rubera kure. So akaba ari byo bimaze iminsi bivugwa, twabyutse tubona mu binyamakuru. Reka dutegereze turebe ko ari ikintu cyaza kuba cyahinduka. Ni mu kandi kanya kuri Kigali Nation TV, ibisanzwe ni Kelvis Bro. Ciao ciao.